出国那个 Shillong 中午农山 Hima。Kinhon nyelek kai jong ke Shillong Lajong Football Club. Kalau yo bandrung se ke final ha gelempung nyelek kai jong ke Maulang Wir Football Invitation Tournament arajar arpulai arpusau. Hadin bakalala man Pynliem no e ke KMC Sonapur Football Club. Da laikol le iway. Ha ke jinge shoot tiebreaker ha ke jinge lek kai semi final second leg. Kabalalong mentakasngi ke arpuway trigulber arajar arpusau. Hamadan Royal Lyngba Stadium site snart Maulang Wir. Kumban chupen kin mau haga jingele kai semi-final first leg ke KMC Sonapur Football Club kala job da arko le iway ya ke Shillong Lajong but haga jingele kai semi-final second leg kabalalong mentakasngi ke Shillong Lajong kala la ban tep da shiko la not pada bakhen lang yikikol kala poi shaka jinya kai. Yakanam man of the match hagni ka snila yora da ubibi Sunday orang yele kai jong ka Shillong Lajong Football Club. Ka Maulang Wir Sports Club kala pentip ru baga jingele kai final jong ka lumpung Maulang Wir Football Invitation arajar arpulai arpusau kan long ka khatlai tarik uyayong arajar arpusau hapadeng ka Golden Lion Football Club persya ya ka Shillong Lajong Football Club. But ka kinhon ka ba job hagane ka jingyakob kan yo ra ya ka song pisa ka ba shipo lak tingka but ka ba wan ba ar san lak tingka.